Ngā mihi mai o hā kia koutou. Mo te wiki tuarua e aro atu ana ki te kōnai ako tuarua o te kōwai nei. Ara, ko horoi ringaringa. Then this second week, the focus for this lesson is horoi ringaringa, washing hands. Ka aroha hoki a Perepi taringa mori. Ka perea o nā taringa e rāwinia ki te kore e tika tana whakarongo, matatau ana rāwinia ki te mahi tohu, a kāre he tohu ki a Perepi ka māhue i aia mo te horoi tika i ōna ringaringa. Ka ani te urupare a Perepi i a Tāwera e whakauru ana i tana te kauheneti ki ngā kōrero. Whike katoa nā rāwinia. Poor Perepi, he doesn't use his ears very well and gets the tune-ups from Rāwinia. Rāwinia is very good at giving instructions, ensures that Perepi is given every instruction about cleaning his hands properly. Perepi sarcastically responds while Tāwera tries to add his 10 cents worth to the conversation. Rāwinia is not impressed. Ara, ka tau koe te kite i te pikitia nei. Ka aroha Perepi. Te aha kai roto, ko ngā kianga, ara ko ngā kiwaha whakatauki me ngā whakakupu whakarite. Colloquialisms, formulaic expressions, proverbial sayings and metaphors are included in this section. Ara ko ngā kaupapa matua me ngā hononga, ko ngā hononga marau, kei te taumata tua whāengari, he hononga anō mo tēnei ako, mo ngā taumata tuatoru ātā, taumata rua waiora. In this section are the curriculum connections for level 4, and there are also connections to level 3 ātā and level 2 waiora. Ko te aronga reo ko ngā hāngu pūtohu, kei konei hoki te hi kōrero whakamārama me tētahi ātātau hoki. The language focus are passive endings. Here we explain the use of passive endings and provide a short clip. Tāpiri atu ko te whakaari me tana sound file. In addition is the short play and its sound file. E rārangi mai ana ki tēnei ngohi Quizlet, ngā kupu, ngā kiwaha me ngā whakatauki e hāpai ana i tēnei kōwai ako. In this Quizlet, the colloquialisms and proverbial sayings used in this lesson. Ara, ko te ngohi. Panonihia ngā kōrero i te whakaari poto, hei paki waituhi. Whakairihia tō paki waituhi ki te pai VLN. Whai atu i ngā tohutohi mo te whakamahi i ngā tautono comics, Vokaroo hoki, hei whakaoti i tēnei ngohi. Change the kōrero on the short play into a cartoon. Post your cartoon on the VLN. Follow the instructions to use the comics and Vokaroo apps to complete this activity. Kia ora.